ibintu ni byiza. Emerine no kuvuga umuntu ataje hano uno munsi nibaza ko ahari ariko arabyiyumvira neza. Inyuma ndabona ntabwo mugere ndabona mukama wawe intara nziza ya Burunga Makamba kabisa hanyura abashimeshi abo bana Makamba nakubwiye ko wobeshera rero ni Burunga ibandanya Burunga wumva wewe abo n'abaso abo ni bene hariya abo ni bene mu ntara ya Burunga bavuga ngo ni bene abo ni bene mu bahamashi igiha Ibintu bisa neza. urabona Abavutsa. urabona abandi wewe aba bose ngira ngo ni intara ya Burunga by'ukuri biraboneka ko umunsi mukuru bawiteguriye pe wala honyora umbe mawazo ukuri kwa Yesu barangamije hariya hejuru bakaraba nyeniteka umukuru w'umugambi urabya nzobona pe yes uwo mugere amashyi menshi dukora Emerine baratonze neza Neza cyane. nta n'umwe urabiye mu maguru urabona ko ari sawa Birapanze bidagwiza. tangara amakora yakoze utuntu twahuje byiza cyane yes. hari aho umuntu arengerwa agaca ahora iyo biryoshye cyane wumiwe uca winumira Emerine ijisho akaba ariryo riraba ndabona iyo nimutanyereranye rikibandanya